красный и белый, да? Будет розовый. Ой. Пожалуйста. Оны неменен каттаменен каттамен удобныйраак болот. Оны сынып калышы мүмкүн. Біреуді кісініп қалды. Olmayapti. Balandroq bo'lish kerak. Balandroq tushlar. Yo'q. Panjara xalaq beryapti. Xo'sh. Ko'rmayapti. Panjarani buzish kerak. Uni ochish kerak. Ishla. Siljayapman. Maqamizda. Agar ana bu olsak, ish berish mumkin. Navon bo'lgandami? Получится или нет? Nima qilib tosh kerak? Ну, это темно-розовый. Он розовый получился. Это темный розовый. Енді күріштер деген апа. Нені күртішті дейін? Бұдан тоғалақ қылыш керек пе? Тоғалақ қылуаны өтке қоясыз бітті свет болған. Енді өтке күріштеді. Қолды? Мына қысыз, мында қысыз. Үстіде. Қаттамелі қысыз. Rost aytyapman. Bilmayman. Nega turibsan? Енді қой. Bilib qo'y. Ularni tashlab Өтке ketmayman. sayып алыңыз. Қайсыны алыш керек еді? Чтобы красный менен красный қалай қалды. Зеленый менен қайсыны алыш керек еді? Неге қылыш? Нені қылыш? Мына менен сарыны қылса зеленый болады. Demak, bu joyni bilishlari kerak. Aytyapman-ku, bilishsa kerak. Ha, bilishsa kerak emas. Televizorda yangilik ko'rib o'tirishdan boshqasiga yarashmaydi ular. To'xtang uka. Bu yerda hali odam ko'pmi? Iltimos javob bering. Kechirasiz, Aleksandr Nikolaevich, ham o'sha yerda. Nadiram o'sha yerda. Sizga hech nima deya olmayman. Men o'g'lim o'sha yerda qoldi. Men hech nima qila olmayman. Men hech yerga Мәлем қармауаш керек пе еді мына қолым менен? Тосканы қармауаш керек пе еді? Сен шыдайларды көресіңер ме? Көргелі өтіп кетесіңер.